Hrvatska, druga polovica 19. stoljeća. Razdoblje revolucija, dosadne politike i pokušaje stvaranja neovisne države. Ali i praslivanje nogom grofove u nečasnom isto. Da, to se zaista dogodilo. Uglavnom, tada je hrvatsko društvo bilo podijeljeno u recimo 3 staleža. Znam, zvuči vam poznato. Uglavnom, to je više bija politički položaj. Kao kad te danas cijeli dica pitaju na internetu. Prvi su nam Mađaroni. Oni su se uvlačili Mađarima u njihovo dupence, ono malo tamburaško i violinističko. Narodnjaci, namišteni u taj način da se uvlače Austrijancima. I čedovi pravaši, koji su uglavnom bili za neovisnu Hrvatsku. Jer kako ćeš 2 guza podijeli na 3 grupe ljude, mislim stvarno. Ali s najmanjim respektom su bili ovi vode. E sad, tu je Eugen Kvaternik. Putem Rakovičke bune pokušao stvoriti dramatični efekt, molim, neovisnu Hrvatsku. Znači, kemu se sad pusi ni na vlaži, a on nije čovjek. Ali to baš i nije završilo na dobar način. Ode se u pičku materiju. I kako godine prolaze 19. vijek, na pozornicu stupa novi ban. Karoli Kulen Kuen Hedervari. I narod je bija nešto kao... Nešto će da bude jebano. Pa i bili su u pravu. Lik je bija veliki nasilnik, ali vjerovali ili ne, odlično je govorio hrvatski. Ali došlo je do začkoljica. 1885. Kuen je dao maknuti takozvane komorske spise iz Zagreba u Budimpeštu. Na to su svi popizdili, logično, jer nije pita Sabor za to. A na zasjedanju Sabora ovako je dočekan. Jona Pot, horvatski brat. Evo ga, još mi je ufalija. Ma maš u 3 parlamentarne monarhije, ujde kvanštak, erštek. Ovako znači, kao što svi znate, one spise sam prebacio iz Horvatošag u Mađarošag. U redu je, Josipe, smiri se. Čuti, brate, čuti, ljubite, brate, ne mogu da te, znači, nervira me, brate, nabošću ga, jebem li mu mamu da mu jebem bre u piču. Da ne bih više lele mudio, odu u 100 pički lepih materina. Majku li mu bezobraznu onu pokvare. Otvaraj ta vrata, idemo u 3 pičke matina koje ikako... Marš u pičku matinu svi! Bez napolje! Bez napolje jebe! Zoz napolje jebem ti 100 majki u pičku je... Jebem ti mrt bi te šutnu u bulju, jebo sam ti mater. Sad ga na guz... U dupe sam ga, ako sam, nek sam. Tačno posljedeć mara sam ga spičem. Tačno u dupe ovako, pah. Eto ti ga sad. E sad, da ste vi na Kulenovom mjestu, Kuenovom mjestu, podnijeli biste ostavku. Ali on se još i proslavio. A Josip Gržanić, koji je izveo ovaj atentat od straga, je zatočen u tamnicu. A sada reklame, ali doslovno. Da, spisi su službeno vraćeni Hrvatskoj tek 1960. Evo ga, napokon, ovo je opet naše. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovih pregovora. Hvala vam što ste potpisivali ovaj ugovor. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! I također to bi bilo to što se tiče ovega videa. Nemojte čazamiriti, jer ako čazamirite... Ja ću vas dobiti trupnuti vas nogom. Da, to je bilo to što se tiče, nemojte će zamiriti, da, to sam rekao, i živja pus, naravno. Aure vamo nam i have a nice day.